Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Riboy District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe laiwe pranot sanar kendai not, lani pra lain not prasan henriu kendai san. Kublai pibaro, lembaga ni kan jingkran ke baleng kot ngisko abanya pentip langi pibaro ki perlok ki baju it bat ki baju sultanat ban page ya ki video kasih jongi ba kawe ka music video ki bang ila dep ban penbiang lut nodong syadong ka bang ai kerteng IT nila krek ban pelan pe bano haka khanyo tarik jumang lani praime arjara pesan haka YouTube channel ke bang ai kerteng Elvis Studio ngasukwa ban penkenmau yi pibaro ki perlok harin kumbak atau kene por bangal aja naki kam film ki kam music video ki batki ki wei at ngiladon ke jingkiran ke bah ngin permi biang sa ke music video nda ke jingtir lang bat ba Elvis nata i IT tingila shoot ke music video kato kene bentang shoot ha jela asam bat babun ke deh po jalami khalia jungi te hadin bangil ade ban pendep lut nadong sedong nadu ka editing ki web bat porok kam in pelapel bano ini ka music video masuk aru bani athu ba hagne music video ngisim benta manga kum teng shop nantang idon di IT lengdo marselong kum i puran nang taka iban lumlang kentela kenong roi kenthei bat u ba John Warshong kum nong roi senrang ngas ngoban aingu eu blay ba ula play kalat bangin pendap ya kanika khasi music video ka bala ai kerteng IT but kumban shuben rap ya ka bala dep keren da eating shop mane ba ya kanika music video ngin sa release no shan ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng Elvis Studio ya kanika music video ngin sa pelat pat bano ha ka khanyo tarik ujemang ha ka puasan baje te ngakar pat efiki pat ba baro ki ba page ba pin ne kersan lang yangi ba pin like share ba subscribe e kani ka video jongi por ngadap daga jing sukumen parla kwa ru panai ko bleker pangai pi paro pat ba baju kersan yang ala ka por sakapor bat sajisin hakane ru hakane ke jing pala jingi ya kani ka music video ba thama jingi ru akwa ban bu piang ini ke jing kerpat ba pin subha ban kersan biang sajisin dak ba pin like na share bat kum juru namar bah ketika channel kebarang thumai ki subscriber kidang dunam ha nakwa baro ipi parlok ban kentu ba pinya subscribe lam ngene channel mo da ka jing kersan jong phi bangila ban yo man siam bangin le ya ki we pat ki music video nang ni shakhmat khublei shibon tang sha pinga perkhan ti jongan sim to ba The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar drumnyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai ndru iwe arnyo lai